Nkuko tumaze kwibabwira twejeje amakuru avuga hanze y'u Rwanda n'irutungane Papa Francis yasabye abakristo kwerekeza amasengesho ku basivile bari Goma muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kubera akaga gakomeye barimo k'intambara ikomeje guca ibintu hagati y'umutwe w'M23 n'ingabo za leta FARDC. Papa Francis rero yabitangaje kuri wa gatatu ubwo yavugaga ko mu gihe arimo gusaba ko aka gace kagarukwamo amahoro, yanasabye ko imiryango mpuzamahanga yakwegera impande zombi zihanganye zikagarura amahoro vuba na bwangu binyuze mu biganiro kandi hakabaho kurinda abasivile bari Goma ndetse no mu nkengero zaho. Inzego z'umutekano za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitwaje intwaro ziremereye zatangije ibikorwa byo gufata bimukira binjiye mu gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko, aho bakekwaho ibyaha bikomeye mu mujyi wa New York. Igikorwa cyakurikiranwaga n'umunyamabanga muri Minisiteri y'Umutekano w'imbere muri Amerika Kristi Noem waruraho rero wari umunsi wa kane atangiza inshingano. Nyuma yo kurahirira kuyobora Amerika, Perezida Trump yahise afata ingamba zo gukaza umutekano ku mupaka wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Mexique, anatangiza ari ibikorwa byo gufata bimukira badafite ibyangombwa mu mijyi minini. Trump yavuze ko kuba ari abimukira batagira ibyangombwa ari ukwinjirirwa kwa Amerika. Mu mpera z'icyumweru gishize rero Colombia yagerageje kwanga kwakira indege yari itwaye bamwe mu bimukira bari boherejwe, ariko nyuma iza kwisubiraho nyuma y'uko Trump avuze ko yafatirwa ibihano. Tugeze rero ku musozo w'amakuru yacu, ariko ko tutatagiranye reka tubutse ingingo z'ingenzi amakuru yacu yibanzeho.